sime twebaze Kristo Yesu mukama wetu. Amina. Amina we bari mnonga tuwe ya tite twa mukunzire kurekana we yatkunzire akahayo mwana wumwe kuba ikarabo ahawe bibyitu kandi twashaba kintu cyo nawe mwizina rye naje kutuhereza ngo kandi kumurubamura bashatu kuyahereza yafunza mu yajatu ataninga babiri mwateranira hamwe mwizina ryanje ndyabaha ebumuru kushaba bwe nintekateka ngo twature binji turengera hari babiri hatobwe yabitera kimwe so nitekateka niwe cyo kushaba umutima gwawe ranga yacurira kanisha bangu acukhereze twena tubase ukhimba izina rye na no kusima umuhanji wito watuhanjire program sisimuka cyo utunji charity once again ngo mazina kandi impangare ryaha nabajangu nyona ni nyanjura bwanjura kandi ebewe nagamba chakashisha murire kurunji ni nyongera kubacira program ya sisimuka akasheshe kerizoba orakashatoru tujyabo mugisha itwabasa kureba erizoba ntubasima mnonga abo kutukunda bitu ntubashaba ngo mugende na social media platforms zitu mutukuratire murebe bitwineyo no basa kuturonda Facebook TV West Nehinda ha X TV West UG genda YouTube yawe searchinga TV West Nehinda noza ko no tureba na TikTok na handi ho na za Instagram yona aturiyo kokati twenda tubasige enyuma program ya sisimuka twinine binji ebyo kumanisa ebyo kushomesa ebyo kugamba ebyo mu bigenda omisho hamana nebyo ebyo kushemeza buri kasheshe ntoba twine amakuru agitwina kasheshe kerizoba tureba amaka agari kwingana 10 na rushanjugera ricirire bwanyuma yo muserikare omwe kurugayo akabagambira ngo akabagura omuchapa amakago definitely change mindset almost charo chona kuboryaho wase torinje no hoza rirabana no hoineza farms no hoineji yawe omutakarga yakajata hatogo mwanya no gwanje mbe numwetebekanisa kurugayo turebere chairman LC1 nawe najatu bimushobire takumanya hakutandikira nabaterera bebembezo muranga kugira ngo bije batahe umushongezi ezitaka katubanze twara makorago ombwijire itaka eri musirikare arkwetera okulgira abatura yanashangwa nkakwa district nchegegwa eri ryahika rukaga 32 riho ebya mukaga abatura okuja bebembezi omutwaro gumwe bibiri ashatu ananomwe abantu arugumaka rukum rushaje nkaga neshatu kwezi kwa kashatu ngabona umushinga w'Leta warusimbiye Emmanuel aranga yahita kake kandi itakero n'umuhika rukaga ashatu nini mu ndiwe icyapa kiretwa yari kandi na shiri yangiretwa yari bitaho karengaho tere mpaka nawe yagenda ubundi bwa kabiri kuyizire yagenda mwashiye amadero sisiri na kansarazi n'abana bemeza barakwataho babasa gutere mu RDC itakarimu ririho projects na amashomero abiri banyane primary school umuzindano na ngako primary school twinaho cyakezi twinaho cyomboro cyaki twinaho ngako cyaki twinaho ibintu binji bya government inde mu project ye kitongole cya Numa Forward Water batuletira mizi twinaho projects nyinji ezitukumanya ngo itakero byagenze naro kumuzinga project sezo na abantu bakora ko betorugire emyanye abaturani bagira ngo bakija kurra orkweyeta Lieutenant Emmanuel warusimbi ari kugira ngo itakanerye akabagorra omuchapa no bakashaba bebemeza okubwimukira umushongeji baba kireminga ngo inecyapa ebyapa bine mutendera ya hari icyapa cyananga cya Freehold hari icyapa cya Lease hari n'icyapa cya Maryland hati inguma ya kiremingo ngo inecyapa cya which category mchondorizari warusimbi nabuza warusimbi ebuzo bibiri echo kubanza eryitaka nori manyayiriri ango tinkuri manya nyenda kuzayo
ntwareyo basaveya barinyereke kari nambuze cya kabiri ebihandike bikwata itaka eryo obine ngo ebihandike biti n'ijana byo konka okabitungota ngo hine okunabiguzire itaka eryo abamwe babyare myani abantu bariyo nibombeka amaju gabo ga permanent konko bwirobu abinji bagiziro kutina tibacyakora na projects bemerize maye bazitandikaho bakora ki bazireka abo kugira ngo batekereza ngo shayona nibazakora ki nibazakubabinga Kansala Deus byargaba nagira ngo bonka bebemezi batanje kugira kutina abo kuba wa Rusimbi yahezo kandikira bakama bo murongoti wese maguru mwanya ugo ubarikiraho ukozesa itakaniro rumwe itwe tuyire tumazire myaka nka 20 hanuya no kwinguramo turi kurira habwa network kandi hatubiye twine network buri hamwe hone hatsazi ubuhereza turi kuterera amasime turi kwetagisa tuno buhereze cyo kiri kubani cyetagisa cyunga hatiya nituburira ngo abo murongoti bariyo ni batimisiriza ukureba mu murongoti gwabo gwareka gukora deno buhereza bwatushaka tuyine kuchimanya ngo tureba tuza hitaka konga hitaka twira hitaka ryoha government neherezo bugabe mukamwe cha niwo tubiro mutuza hitaka oyino bugabe so it is a win-win situation. Twaicherera Lieutenant Emmanuel Simbi orukugambwaho omakaje omugomborora yakabweza nibyonja kutugambera akataka kogerwako nakagula nakuzo omwezi nga 3 ogw'olubereberye 22 nkagula ku mwami Mutegeki muzukulwa mulyansako yanguza yikalukaga 3 nzigula akawumbi kamu mu cash ogunayenda abona abari mu itakeri bashashure obushuru nari begure cyashita kubasika government emushashure arjo mu itaka bandi badde balowooza olwali abali ku ttaka ti balina okusasula obusuulu ng'abantu abalala balina okwegula ng'abantu abalala bannayuganda bwe beekola njagala beegule sagala gwe babantu kyokka kye njagala mirembe mu ggwanga lyaffe abantu babeere n'emirembe ate bo tebakyagala tulina chance land fund mu government ekyo kyonna nakierendeka kati nkyakigoba era osanze nina program yagenda wafande sare babawe land fund abatasobola kwegula oba bonna babawe land fund amakoraga gasha kwa Philip Murangira omure chegegwa. Okay. Tingwe turatandikire itaka turiyakira itaka kabira kataka kandi amazima garungu nitweyongera okuba binjo munsi kandi itaka turi kweyongera kuba rahanga irahanga yatireho neryo agamwe gar owned by government agamwe gar owned by like one person having so many acres somewhere gwizo boshangangu you either build going upward or you fight for the land hati nteka ngo abantu abakweto mu kitinkeki nubo abariyo nibaretera ensi yayongera kufunda yayongera kubura kandi ejo yebuza abantu bamaraho emyaka n'emyaka tokagamba gato tine kirabireho amherwizo noboreka ngo itakane ryawe nonda bashashure obusuru ningashi government ekushashure obone kurgahitaka automatically echo nchankinyorekanye wenkanye with my little knowledge ngu ugwaine target akija yarebya tatu nkoreki kano shangwe ibintu tubyaba nko kunkwenda ngo bibe kabitatambura nko kunkwenda ngo bitambure kanyiye ndabona kwatagana nabo ma office gatari gamwe na gamwe tweshanarize ngwa na kwanje sente kuzira argeyo I pay you zaba zitarjere tumanye ngo diri yafa nyeje nagire bankadiri okutwara ankadiri bit kandi ndeba hari abantu abakora mu real estates bakana bahabara abantu mbu wamara kugura itaka the marketing
then ugene ka project yiwata oba nebihimba nkebyo oba ninkebyo oba nebiti otakabire kombeka which is okay konkagira ka project akuwata abo kamwe n'abafere bamataka nabo nibinji tora blaming omuntu yarika ko yakashangita karera aido bakarumuguza karitwara yasetoringa emyaka 20 kibuzo kiri eje myaka yona obirorinka otwirenka erizo bana bobushika kujoti nyine itakari yanjereka ngende nderebe and namazima no baza kushanga neribasa kwarirgeyi konkati atwirarinkahi ubundi kuri yabarukozi sejo maybe akatahonke miti akatonka project zindo bakahinga honko mwane bitu kebyo abantu tubakubire barya nincengo busasi bw'abantu frustration y'abantu waburangu hate bintu byona biyesibera cyaro narikonda kuteka ho mwana nati natukuna kontaka ntaka gusharire ukashanga beja kwakirita ka ninga naza kutaka jukanje mukama witaka ije ebintu kebyo nzontushaba ubundi habukura ubuciko bukura mataka bebembeze district C of course na land board erugeyo recent tukatwine active minister wabita Kasa Mayanja nimpamyana nawe ruho hati aije achondoze enshongejo ayambe abantu bacegegwa Gideon Senyomo nindeba yastamire yaterire atwinire umujenyi tutegerize kura kasheshekeri izoba entanda mutwinire ha twakwakira Gideon Wemnonga Jemima na Charity, good morning. Nyomri wa TV West Mazira Nsenyomo Gideon. Jemima wagamba enshonga zitaka. Hate Charity we ajeta deal. Abamwe basa kujeta business abo kubichenga. Hate akokodia karia hitaka. Producer witu previous akampana aza kuja kutwera nitwenka TV West. Tonjire mamani omuntu oningita kanchi nchetingwachi omushija yarga kananga tokuma yarga konkazirengo aine chapa that means omberagiro nwe mukama witaka obukiragiro nwe mukama witaka iwe Jemima wa Charity ngunyinenda gano yanje kagoro wasenyomo Gideon kukata kumanya nagoro muitaka ryoha hati anokazanu karyaho wabo initaka oine chapa yes bakorera endagano nofa yo kore chapa endagano bajyango ebe 50 by 100 by 100 ubase kutunga chapa wafire kureba ngo watunge chapa chapa nicyo kikumanyisa ngo itaka niryawe waheza kumanya kakudya kali ala ineje noza kuterera konkantu shaba yese byaro nibinji tarebe byaro birengiro mu 5 abantu bine kwato aho warashanga ekitongore cha echo murongoti batandika kushemeza nebindi nkebyo ebintu nimwe bitanguye yes dirukebeho konkaniwe aine itaka kanaka hati tyo nturebere kandi wo muri wa TV West oinendagano oina matakaga minji konkaga yo mundagano tokafayoga kumanya endagano yinyine itakarindoho rine chapa naltiri togaruka aho muri murambara erizoba ba NRM boba ize kuba nominating abachile person LC1 twazo mba electoral commission erizoba bakwenda obutebe ya LC1 chairman akutandagano imwabi namataka nawe rizano aba nominating okutwargayo twinegwar kwebisaho okuhinga okurisa erizona tungumugisha nyine Dr Moses Livio awambara city nyinda tunje kuganira na mnunga tugambe anshonga yejwa enyuma hawo ba Charity na Jemima na mnungi bakunde nyama kabe kindi kintu twarabanisibwamu na mnungi mwa bakunde nyama nyina tugamba anshonga yejwa mbaratemere tuta bit government etkwatire eta Dr Clive TV West orirota tanchiro tukamusabare yes mwami Gideon nakwashira yobare yebaro kututeka kugira ngo tugire butwahereza abanyabuganda na rusabare ba TV West nenda musi ya Charity na Jemima n'abakura kandi mumwe n'abariyo batureba nimbara musya so entanda yo mukasheshekeri zoba ne kwatirire nejo narushe turukweta foot and mouth disease igiye kwata amatungo nkente embuzi entama na nempunu so egendware tuteganise munonga abanyayuganda special abari mu kurisana bakimanya tuzibire bintu binje birungi ebitwakubenda tunganka barisa narishinka abanyayuganda turemero kuzomu butare oburubwo abo kuba tukatware ibintu byitwa heru
je aho butare burungi aho buri abwe je ndwara so mwene usanga barisa bagira mu kintu cyo guma tabakufuna je ko bashimye ku bantu bafuna mbwenu je ndwara kuyagumireho enyuma ho government bene pure footing bills zo gurum bazu kugisarka nase yiturkweta vaccine konka ekigereta usanga no tuchuzinga ziturkweta kato corridors bwena hari yente nyingi bwena habo ho kugema nariso kusarka ombicwe kabimwe tubura kusia required percentage yo kugira ngo to eliminating uburwire konka mbwenu through good leadership yo mwebembezi uyanga government ekataho entebe kansa yo kugira ngo at least neza kwatara habarisa ngo kweture ne bakwataraho konka nabo bagire kacaka bagira bata akaba contributing towards kurwana soburwire. So that policy came up as we talk now right through Gambra policy kuyarabiremu government yataho mwenu kutwereka kutira hesente karita vaccine then as twantutira barisa barukushashura esente zubenzigira ki mwenu government erinke yatiro seed capital kugira hati batandikiraho bagume kwe kubarete guresere so twantuza kutera ntubantu wenda bagiriki babene bashashura. Dr. Moses namnonga twereho gumurebe wa TV namnongo murisa tumugambire ekiro hati anka tugame nka rimbo rwa Mbarasite akwa no kutandika kwebeno deno kashora Mbarasite twemere tuta umbazi tugwine ubwo murisa ayine itungo rituyun tugambaho akoreje atwazata ka kuri kushashura ashashire zingaye umbaza gushanga inkaye. Exactly cyo umwami Gideon necyo buzo kirungi okubasa kwera abarevitu. One omubazi tugwine nkambara sete oguru kumara ente zona nembuzi nentama nempunu ezituyino mu rembo ente embuzi entama nempunu habwa kini ngambe agwa matungo gonka ondizo nasa kubuza kandi enkoko zanje obume obu burwire bur specific no bukwataga matungo. So now ekituriyo nutukora utakashashwire utakamanyira ufutura after turiyo ntukora mass registration y'abarisa okubahandika ntubahandika haza tuine system ntukwandika tukuta system ntuwende ndanga muntu twende izina ryawe twende cyari cyo rukurugamo omuhendo gwente kugira government ebase kupuraningira je ni abwanyezi erete vaccine manyangu tuimbarara tuine amatungo garuke mitware 2 mitware 5 like that hatuburiya government ebenereta vaccine etarukumanya omuhendo gwaki gwitunga hatushanga twagira shortage. So iwo muri so ino gukora ikigisha one already na dispatch ingire my team yanjye yo mu field turiyo registeringa nabamwe barisa ba registeringira mwa muri ativa no mutureba no mukimanya kutukuru registeringa n'ikishumuruzo cyo kwikiriza ku accessinga system narso okuzaha system na hizira mpini message kutukuru registeringa hariho message iri kwizaha simu yawe eyo tuhire kuteka system. So message yo kwera kwija negira congratulations you have been registered mbwenu government ne kumanko murisi yes hati kor kumara kutunga iyo message nozaha simu yawe still onyega star 225 star 10 narsi 10 hash hati ekureteraho kuteka pini yawe eyichame yoruguma yono yemanyira each time every when one enda kuza system abuhereza bwa government abuherezo ubundi noenda kureba status yawe uko washashwire ubundi noenda kushashura
nokoresa ejo namba yawe y'ekyama oza ha system. So now kori kuza system ejo noza kushangaho ko kunyiga star 225 star 10 hash neza kutwara omu bintu bingi harimu neza kureta nka message eri kugira pay for self ngo ushashure uyeshashure then erete pay for vaccine ngo ushashure vaccine erete cyaro cyawe icyo watuheire nikiza kwiza iwe noza kuba no confirming ngwego ninduga Nyarubanga ward omu village maybe Kafunzo then ogumizemu noza kukuratira engenderwaho notunga aho uri kushashura n'umuhendo gwente zo washashura immediately ko uri kushashura ministry nekimanya nanye naza system ninkireba nti Gideon wa Kafunzo yashashura kandi yashashura ente 20 embuzi 10 then akundu kureba ejo message nango buna ntakagira ha system iwe fama no muga gwawe teresimu ya dufite amanyire utazanshashwire immediately tukusindikira umwana no mubazi agira ata a vaccinating. Doctor twa tugamba kushashura amurundo government etuguriro mbazi okutwashashura zingaye government etero zingaye kandi tunshashura zingaye nyumaho enyumaho myaka ejebiro butwatirwa uruwire munonga government ekagurira busha was free of charge kugira ngo tubanze twatera amatungo gona to stabilizing abo kuba tukaturukubi konka echo kikashitari sustainable not still sustainable so ubwa hati government kuyarebere ne sente ziri mu abakoba sente ziri mu bintu bingi harimo cold chain ahituru kubike mbazi obufucyobwe na system eri kutwara sente transportation kuguha for instance Kampala gutwara mu Barisa ebyo government ne covering government ne garike covering itwa bashaha barukwiza futera ki futera ugo mbazi taine umushaho uri kuza kujya atashashura so hato muntu iwe cyo ino gukora no maybe no kugamberezo ino kuba no shashura ente nabagishashura singi kanana konka embuzi nabagishashura singi enkumina 4000 aho bwabo abanyankore abayeberwa runyankore entama nayo nishinge enkumina then empunu nishinge kanana impunu kandi yangana nenti aze cyo nikibuzo cyangwa benje umufiride nibatubuza kandi empunu kandi ingane embuzi habwake ningane ne shansanenti hati kuturukuzo mudozeje narisi omubaze turukutera omubazi empunu gwero kutwara ningana sanenti yes habwe kishazu cyayo kingi so mwenu it's not about size konga it's about what no mubazi so nichero ko eri kutwara shingi kanana so kuwa kubutateize kuwa abakuba this ekiturumu hate no bageta mandatory niteka twena tusheme kuba tugezere ki tuteize nyine mbuzi nyine ntama nyine mpunu actually empunu zo zikizayo okutwara uburwire kukubika so nyinente sheme kuba nishashura hatukuna ko bantashashwire niba nunjuruta echo nacyo nikibuzo kiriyoko nuko hari unagira ati nyebyo tingezere timberemo manya Gideon nebirunye no kwa biruho hariho abatarukunde ebiboni akubiyehuze iyarata kwenda arebe kirungi so kuwa kubo otejumbiro muri yeke cyo kugemesa amatungo gawe abo kuba finally kuturiyo ntugema turiyo recording and registering abagemise na waza system no muri buto gwagizirata agemise narsi entezeze kaseruko so nikimanyisa iwobere no izo wadufita manyire kutunga permit urupapura narso urusarwo kutambuze amatungo gawo ningi haha ningitwara footpot ningitwara kamwenge hati question key password no kuza system wagemisa bitu Gideon
hasi abo bashinunda kutwara uburwiri abo bashinunda kuza kurwaza abandi then amate ndiyo ningemura aho uriyo nugatwara kora abo tari kugemesa abwaki nuyenda kuza kurwaza abandi mwino gumana amatega umuka enyamishwa zawo kutunda maybe of course nebindi embuzi entama intama na nezimpunu zorukurana bareta za rufura n'ahandi so ntuzakuba turi rufura waretente wagiho mufamu yoha nagiho wa Gideon kayaremere kushashura katari kugemesaganwa twisire so mbwena hariho penalty of course hariho na other ebyo ne bimwe ibyo nkabi wagamba penalty ne mara ebyo ne bimwe konka government can decide okukoresa ebiragiro kurugira twine act twine kiragiro cyihanga cyo bakweta Animal Disease Act kirimo ibintu bingi ebyakubahuye ngo murisa narusinko mushubuzi w'amatu kandi interera n'abezo n'abashubuzi utakagwirwa kagwe ukazo mufamu etagemeise ukagura yebe wagura aho kandi biza kufera bushana uza kuteganisa so briefly niyo program turuho currently abwambarara sita hitwahika tukatandukana kafunjo iriyo munyarubanga abantu bengi bahandikise kandi bashashura sente hariho kwehandikisana no kushashura yitwa abashabo bariyo nibahandika abantu kongo kushashura no ko murisa so nimbahiga ngo murike tushashure abo kuba twakoraje nituba nturinda amatungo gito umwe tugira ngo tugakunda konko shanga ngo really tugakunda hariho abantu bateka ngo eze sente ni nyingi kongo mwami Gideon nyenda kugambara ente kweru kurwarejwe habwa barisa bariyo mutureba iwo wagirwe ize no kimanya tizi tu costly nibacana no kweshereka no shohoze sente nyingi aro wabe nantebeza no mumwe bagura as disinfectants shime kubantu koresa zo kuza spirits nebinde bir medical biba very expensive haza barizotinga tu kukoresa waraje waragi nayo ni spirit ntabwo icyo bari kuginywa mwerebe mugirebe so kuya akabe nente nyingi kuyaguzire bidomora bya waragi ari kuteka bakoze birunda bagira iki ngo akashanga ente zitogize birunda abo kuzozi abasinzire abo kabakaginya waragiteruho ente tuzanabisubwa kana naki mwenu hati wejo costi nogira how expensive was it kandi izucyarho nento kufa so niyo nteka abari kugira ngo bunde sente ni nyingi twakirebera from ejo ango uyizuke tuzakuba ntuzebere zayitogara kutegana sabwa na no kufa but at the same time nikiza kutwera ko accessing ubutari burungi nureba hati sente zagira zita so noza kushanga at the end of the day ikituri kuranka kiri expensive cyatuberaje munonga kandi cyasa kutwera nkabarisa tukabe tukunda tongere kugamba namnonge umwe wa TV asa kutegitagisha amazina nisenye mu Gideon Enshonga no kuransendo arayeja omatungo ba ente embuzi entama na empunu Charity nyenda kwezo mu gishogu nindeshaza twatoje kibuzo kimakwa ni manyori yo umbahinji n'abarisa niwe Jemima ikibuzo kimwe okereze Dr Moses tusibiro murebe atizina n'inamba yakuba eshani ndazo ziyonzi tirukanzi ande nzare kibuzo biya tugambirana bimara bigambo twabihurira twabicenga kandi tayimito yatushazireho mwaza kutwitiriza amazima tukomaho aho kuba bwirano buza kutusiga mutusasire babare mnonga yo wagmani twabwa program ya sisimka twaza kuzomuka humuro ugarukaha nza kwatwine impapura z'amakuru utakarga program ya sisimka
radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza baden kunonya sinamba wambula sinamba sinamba balemwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba kenkufunye twefune fetuchuse namba wesegera mugamba mutabananga baguzi bange mwena aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababera mu West mwena namba ita ku Saturday nga 25 July ekinihiro cha Radio West at 27 years Kacheka Stadium showtime ra ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzaka bane bihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga bisebehama Radio West wakuretera kinihiro utobonozi. Yo, what up, it's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri ngwebira 25 byo kwa mshanju tsakuba turi hamwe Kacheka Stadium omukinihiro uta obunuzi. Radio West ne celebrating emyaka 20 mshanju. Please show up and show off. See you there. Kwa mushanju mwakogo omutishayi Kacheka obo turi kwa muri kiremya kabina mushanju y'umuhereza omurundo gwento sakabateri gumite manyane tukuretera beshongoza bamani omwihanga nehinda TV West Nehinda we bari wachirinitse on program ya Sisimka abahereza bawe Ochine Jemima Ayebare hamwe na cyo butunji charity akanuko kira kutukubantureba ebija omumpapura z'amakuru New Vision and urupapura ora bukede ebintatu byaza digital ubundi kumaraterebe tutine mpapura zenyine manyengu twaje no mu digital era hati bit empapuraito gambireza shaha no basa kuretunjira aha street ababo kuzirabya mu batandikire and of course ni manga offices zanyu musheme kwa no manya kugenda mu ihanga mu booking abantu abaragme bakabaretera empapurezi. New Vision mutweni ndeba why M7 declined to sign tax bills. Yes, habwachi obundi yanjire kusigninga aha bills zeze kwati nemishoro nabajawa tax one category and exempt another. President asks yes awashwe omwe wenda kumuta hemishoro kando ndijo okajimwihaho apeji ya kashatu kuchira mnonga itwabariyo businesses unoza kuba no bishoma orukongera kubichenga namajira 45 kilometer long convoy of trucks stuck at Maraba border. Yes, habwachi ebi motoka ebi kuchira kutwara amaguzi ebyamaguzi birustruck ninga stranded ninga biche merire aha bodeji eya Maraba noza kuba no byetunjira ombijire diplomacy. 7 receives special message from Angola. Yes, sabira ine envoy ninga shabajeni kurugo muyanga ya Angola deba ebagambireho mbite kwatine na trade, tourism, technology na nebindi binji no kuba no bitunga muri papara New Vision. Then itwabahinji n'abarisa ntureba Uganda coffee fetches 1 million shillings per kilogram at the London auction. Ninjiraga namakuru marunji munonga deba ebibire aha auction engage mchubuga cha London. Then tureba aha dry spell nibaja 50 billion shillings secured for Karamoja food relief. Nijana nitoku buleje bwizo bantu etaga mu akaka
kainseti babuka echanda kibire kari abantu kwani bamana baza kujesha ibintu byabo tuko kubigenzire binji biferiro mu musiri bita bakaramoja n'abajangu batunjire billion 50 ezo kubayambaho omuchandeki obwe bakufuna obuyambi ombyo kuri Toto magazine buru akashatu otakajfera antureba pass all level chemistry mock examinations second amuntu bantukora za mock mboni omukuru w'ishomero yetunjoro papara ra New Vision umonye tubakandetse banje nibaza ko nwa revising sports au New Vision badge kuretera deba ebire aha semifinals za World Cup aba France mbwe no musasize but ebibyona noza kwa no bireba omu papara New Vision abashirinji enkumibiri zonka katurebe bijo mu papara orabukede Bukede amakuru mu rurimi rw'Uganda mbajanto rutaro kasigu ruzemu Iran kubyeme libiri okuri ne Mombasa America kubye byuma bya Iran nebiketa kagoromoro ebyo byija front page y'urupapura urwa Bukede Donald Trump na yagala kusoroza ezakagoromoro buri omwe arumuna arwanara ensi ebyo nuko biri aha front page han bajant police esaze ko kupa complex ko bya simwenzibe ya nabyo nindeba babyongera mumu then handi nabakoreka nti okulonda kwa LOC ya nukuriyo kugendo misho abantu mwete nkwe na ngutushembe kulonda kwa LOC enkalu ziri mu nkalala z'abalonzi ezatimbidwa nabyo nindangu birwaha utaka umuka genda urebe ko ine kwano cebera mu nkalala urebe waborumu muhe mbari y'abafire muhe ebintu nkebyo kugira ngo umuntu aterwa karura karuriyo abantu benyine bene batera bari mu cyekecho then nagwanyuma tubase kuronda chairpersons na nabanda b'ubukiko aba LOC abarbo benyine ingashi abuturukwenda ejempangare bajeta zari bajanti zari akaye engeri jaza cyusenda bika ogunterebeka nakora za face okuyatandikira ogu n'umurundo gwa katana arikwe kwatamu akafese nakaguma karakato ya sente we kubegonzawo ija kwa no bireba okwayizire na hindura faces ahandi na nyenda ngo nchirize tubase kureba bikwatena na URA ogo no basa kubuza kamishana wa URA lwachi ebinte bive Kenya bisibwa ko umusoro kasha handoho bwere byona biryomu utakaferwa kumanya ahabwenji ebinte bikuruga haruguru Kenya nebitebwaho omushoro ahandi harimo ibyo mizano utakaferwa harimo peji yasenga utagiferwa harimo ibyo bana bita bari kushoma nabo nabashanga mu exercises so inango rutunje ahabwashiringi rukumizonka noja kwa noganyirwamo ahabwizoberi na naganda mazoba obundaga kubasa kuba nagakorataho for now nikwe narashomantyo taragaza tunje kope yawe noja kwa notunga ebirukogaho Program chirimo negendo misha ndukose mtuza kuba tuine abajenyi emiringo etakushana ntuza kwa ntutayayisaho abanyakayo Josako bamwe omba sponsor injire echin hero chogo mwaka and then twenda turebe ibintu bikwatirine na DFCU Bank campaigns ezibine ebibyona naza kwa nobshangaha on program ya Sisimuka katuzomka umuro kache mtakarga now agamino ruhanga gakora kugira ngo umubana kuba kumara kura mino development stage yerino yahika erino gine now hati ngo ko wakushanga umwana umukwira minana agobuto azani habanza kwija abiri that stage agabiraga kubanza kwija ngaza kwija ngo ko wakuwe ne plan yo kuzara abana 10 ukazara abana babiri
ninga ukazara umwana umwe ukamara imyaka 5 utazira Chimesa uniktora wira buringo bw'usiya bani kumdatizo yes ubwo mwana umutogo wazara kuguma nayireba nakora buri kimwe cyone cyari kubera ntabwo nayitorora umuntu compound nazo so even the test kuba kuja gashanga space ya minabe gone gagata kumangu hina bana bakwije so erino rimwe ndibasa kuza space ya minabe so eventually ushanga habo kugira ngo twakura mino bwo bwana mu process bukirikana ushanga abana banisinga amino ahagada agakungaza wato shanga space jo yaba completely occupied hati gari gaza kuza kumerushanga gatandika kumera out of the game no ushakira kushanga abana b'imyaka 10 bine bino gari gashubire nagandi gona gadi mu line konka kina kino kabiri gazoku na nabiri gaza now surprisingly amina gakukira kushobora hero these canines zezo kureba yego ejikanine no jireba agashongeza hata wano reba modejo eshongeze ejiro haka giteka akashepa akashonda aha nanaka kashonda nanaka no what keeping a shape your face so guhora bakugira ngo the function of teeth is to keep shape shape eji ka kunaka kwa keeping a shape neze shongezeza now ekizibe kibiro no kugira ngo abazira bingi ne batwara abana ba omuklinix aza bajya ngo benda kureze nshongeze zishuhwire kandi zishongeze zikuba zishuhwire nizo zikuri very important keeping a shape eji ya kanwe nishobega kugeza gira utashemerira gashati ko kumara kuzikura akaka kushonda akakagumuka umwana ruzinga shape eji okay na nejeje nahiguru naho ushanga umwana yaruzinga shape eji so harabana bakushekuka rebo umwana they interfered with him so hati kuba kumara kuruzinga this shape umwana no bamushishira fresh out yego so echo nicho chikureta ejo discoloration nanka ejo alignment mu bana bato kashangwaho radio Rugeita Nganda omu myaka banamushaje mu buhereza ninje manyangwe byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanye yitoriro isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25 bikwezi kwa mushanju ntiza kuba turi mu kishayi kaceka turi omukini hero huto bunuzi Rastaman Rasta Jazz ninza kubanyo ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabeninde bantu kanitekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mwani in expectations ezina binini konkana aba 1 ekeriyo kujya mu shwe musheja okutina rahanga natabantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda itu twatugamba urungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemo kandi nubababina no bahabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba
abandebere baryagamba ki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Webare iwo murebe witu atiriya programu ya sisimuka agashonshire cyakutwata hamwe n'akabagenyi bitu twe n'abagenyi b'emiringo ebiri sakutandukana n'aba DFCU Ejeno Bank mpango mwihangarite Uganda kandi handi hacinsho tukubandi kuretera abanyakayojo sako abona ba sponsors bekinihiro nabo twenda kurura ebyabo mbeno DFCU yashiraha manager DFCU Bank aho murembo rwambarara omwami Kenneth wamanya of course naje kongera kubeyanjorra beitu akashonshore cyakuturu nutwenda okurebaho no kugira ngo ntwenda kumanya campaign yabo ya wenja amaja ya niko bari kujeta eji netwero mbintu binji ebinara ntabasa ko harimo kushashura hasimo ibintu bitari bimwe na bumwe kandi tukuteka ngo eco binji tukabe citanara okureba ko twakubasa kubitwaza so campaign eji no twakuretera omwe okurga bankeji ya DFCU tukareba nebigenda bita twaza community zitu twaza haba agents twaza haba merchants nebindi tukareba okutwakubasa kwirana hihi okubasa kwetantara ebindi ebyakubasa kwani biretwa ahagati aho deka ntakamwa kebigambo reka tumwachanje kutoyanjorra nabwanyi batandikena na wenja maja turebekere kumanyisa twakwakira se Webare umutebekanisa wa program kuko wagambire amazina ninye Kenneth Nowamanya ninye branch manager wa DFCU Mbarara branch aho mtown Mbarara so irizoba itwenka DFCU twajanka tuijaha tuongere kutangaza aha campaign yitu so campaign yitu eiturukweta wenja maja ni campaign eituresereho okwenda ngu tuongere kuyamba ba customers bitu okufuna obuhereza hihi nahibari so obuhereza obu aho kuburhona no basa kufuna whether onenka kaduka ningashi uriya murumo gwawe tokwetaga kwija omubanka kora obuhereza ningashi ebintu bya burijo ebikutambuza amagara ga burijo nko kushashura emishoro nko kushashura amashanyarazi na mizi so wenja amaja niyo campaign ejo kandi twesigamu neja kuyamba okusevinga obwire bw'abantu obu barukumara barukutambura barukuzo mu banks mukatora nakagambo wenja amaja konka kone kamanyisa ki then tubone tweyongere yuki wenja amaja enshonga bwachi tukajangu wenja amaja ninke kigambo cyo Ruganda nkimanyise sente so ntubana tumanyisa ngo abantu tubashimeye ku rugamiro yawe erukubatahiza bakashisho bwire barukutambura kuzo mu banks kurondo obuhereza so obuhereza ntubureta tubusya abantu ayi barukukora sente kugira ngo turete no opportunities umuntu atakaraga business yakagicinga kandi akazo mu banka kurondo obuhereza so no twahirira akazi nako wenja amaja I think it's a slang when amaja anyway yes. Whatever it is konka campaign ejo niyo turiyo tutamburamu wenja amaja campaign wena nishabango mwami Kenneth tutangaza abanya Uganda butosha tutwire ntushashura za TV zite mshoro subscriptions ntushashura amashanyarazi ntushashura mizi kwegamba we have been doing this mbwena hati ibona muteka nkuza kureta age campaign ya wenja amaja ni challenges iki ezumutire hamesho ezitwakwasa kwatwire ntubugana omukushashura ez bills mubonini mwe mwenyige kwaho kutwera hatu noreba omukutambuza oburambu bwa burijo ebintu ebi binagamba higuru nkamizi amashanyarazi emishoro umwe wano uvuge motoka yawe wabugana ba traffic bakutera fine ubwiro bwinjine bishisho bwire bw'abantu hatoshanga wakuzo mbanka notekwa kugumira mbera yo kusimba line umaramo bwire umwe transport
umwebo urahare then oyine kutamu transport kuza mu banka kushashura na nobwire oburu kumara urukutambura abo kuba waza kupima mu mbwire bwa burijo ukagito bwire abantu bari kushisha bemeriro mu bank so mu lines ukaza kubugita umukwezi umuntu naferirwe bwire bwinje then of course tuineho na risks ezor kushanga ngo umwe wano utambura nuruga aho rukurga nozo mu banka wavugana nka traffic jam washisho bwire bwinje so inconvenience ezo zona ninga sho kutegana subugo kuona wenja amaja campaign itwenka DFCU ntujangu twareto mbazi oguriye hebyo byona yes so imwe numureba tingumanya bwenje numutwetse baho munonga kugira ngo tutekwe twayanguhirwa okwanguhirwa ko abwenje hatano mu kwitanara twazo mu banking systems na munonga imwe aba DFCU imwe convenience yitine bakwatara honkai why are you making it so important we bari ati noreba hati omunkora ya business na munonga omu banking tuine kufuba munonga kurangu twaba bumutano ahabandi hati twenka DFCU ntumanyangu hati ensahe shire omuntu tashemerire kuba nakingaho business ye akaza kuronda ubuhereza abo kuba wargo wawe mukasheshe ukijoizire kuyigura heduka yawe umurumo gwawe no kushitama duka yawe ukarinda ba customer twenda tukore umurumo gwawe okwijo mu bank so ico tukwenda ngo twenda tukore nko murumo gwawe so kuriya ngo mukoranye okundi ndiyo ninchi iyo n'umukingo so ico tucenda so nco kurebera modern banking ninga sho mu banking yeri agenda convenience ninga sho okwanguhizibwa n'ikintu cy'amana ikindi cya kabiri nutwenda ngo tukuze ikinde kiba kweta community banking naho kushanga ngo obuhereza bwa banka tubwacangwa mu matawuni hagati y'etawuni kushanga ngo wano ndo buhereza bwa banka uine kurgaho rukurga umucyaro maybe business ukarga ruibare ngono ijo mu town high street mbarra a high street kurondo buhereza no ntwenda ngo washohora umuduka yawe ruibare next shop ninga sho mukaduka karakurataho ushangeho agent witu are branded akwerezo buherezo ningashi obushange hasumu yawe unyigisimu yawe obuhereza bono bufune so nco kurebera itwenka DFCU iki kintu kiri aha gati y'umutuma gwitu ntwenda ngo twanguhize ba customers bitu okay yes. Hata na nangu tushume mwe no mwatwanguhiza nyendo tworeke those utilities ezo twakubasa kushashurura aturuko so buhereza bwanyu bwa DFCU okurabira umurba agents banyu okombicweka byetu ni kihe twakubasa no utilities cyo twakubasa kushashura yes so utilities nebinte bikozesubwa umagaraga mu ntaga burijo nkamashanyarazi tuna tukozesa amashanyarazi so no shanga uine kushashura amashanyarazi so toine kuzwe mbanga amizi kushashura bishare by'amizi okushashura twena twine za TV DSTV Go TV ebyo byona no bishashura then twinaho na nebindi bishare nka insurance policies asa kushanga abantu umuntu na saving sente ze buri kwezi arukurabira mu insurance so ebyo byona nabyo nabasa kubishashura arukurabira umuherezo bwo twenda kure ubuturesere Mbesha togwene kiragera umuzo wa agent agwente nyine kuzo wa agent okugira ngo nshashure ebikwetenge sebi so okuzo wa agent kuretangu ekitukujangu ojero wa agent nice kina nagambira yahiguru kujangu tukwenda kandi orabe omukuteganisibwa oze kwijo mu banka okusimba lines okushisho bwire bwawe okushisira sente nyinjo mu transport okukinga business yawe so obuhereza bwona tuburesiro wa agent witu naiza ko na kuserving aba agents bitu bona bine bipande signposts wahika hono no mureba obuherezo bwe no ufunaje utateganisiwe
Okay. Mbash kuna kuba mutine yo agenti mutine yo branchi really ezibiri zinazani mbasagumza munzi shashure ndukoresa still DFCU ino muringo gwakwasa kwagura hawo oguna kubasa kwehwezesa. Yes, so tuinendijo miringo umkarima kache itkweta alternative channels. So no wasano kurabera asumu yawe uwase kushashura ebishare byona asumu yawe twine application ninga shuno wasa kunyiga *240 hash still ushashure ebishare byona *240 *240 hash asumu ya anyone. Yes. Okay. Wanyiga *240 hash nofuna obuhereza bwa DFCU nubukubasa okushashura ebyo binagamba higuru byona. Okay. Kumugamba cyari convenient manya ko kuza kutambura manya biya hata mpura naye ndango mfundize kumwa kubantu mukora round off no jango umuntu nabasa kumarubwire bukwingana ki ari kushashureza biruzi yaba nakozesa ejo nkora yanyu ya DFCA yimu aturetere mu mutushomeserizo no basa kusqueezinga ushange ni cubwo mukataye mukarukwingana ki mbone manye ngo cyo cyaba convenient. So really umuntu nananda edakika eziri hansi y'itano okumaririza okushashura ibi binagamba higuru umudakika itano zonga no wamaziri ningashi na ahansi y'edakika itano no wamaziri aho kuba ngo kunagamba no asa kushora heri yeduka yawe uzo mwamurano ahansi y'edakika ibiri ube wamazuru garcha aduka yawe na customer nono mureba so to kwetaga kucinga. Yes. Mwana irebe ibintu byite bya butosha amashanyarazi amizi simanyifizi simanyibiha n'ibintu cebindi ebyakubasa kubane bikorwa kushashurwa okurabira ejuwenja maja campaign turukurabira omurba agents banyu. Yes. So nkokuna natangizeho campaign yiteje ya wenja maja nereba utilities na statutory payments. So statutory payments nebishare ebikwatirine na chokoreberaho nkemishoro. Oh yes. Nka Social Security Fund NSSF. Okay. So oshange nabyo umuntu nabyetagombura mbwa burijo. So wowe ne emishoro umshoro gwono gwa buri kika ningashi ebintu ebyo kushashura ukurabira omu URA ningo mu kitongore cyo kuhoza nka permit nka penalties za traffic offenses nka byone ebintu nka za passport no basa kushashura orukoze so buherezo na NSSF of course ebitongore byo saving. Okay, bwana nyenangu at least tufunduze mu hato nkwatira hari yori umuntu ayine ka small business na other business owners echecho kuchakubasa kuba nachabahwera nabo bondo bakamanya ngo bayetaba umuwenja maja campaign. Yes. So umuntu wena owine business ye na ndakushashura ibintu ebi tokwetaga kuchinga business yawe. Okay, tokwetaga kuchinga business yawe ukwija gukora konka kandi nekinde kikuru munonga eki campaign eje rukureta nereta opportunity kujangu no kwakuboriyo kwa heru oine business yawe no basa kutweyungaho nka DFCU ube na agent witu. So waba agent witu echo kubanza cyabyona no ba waretaho omuringo gumwe ogwo kongezaho gukora esenti abukuba wasavinga customer witu ntwereze kiturukweta commission. Okay. Ntuhaka commission meaning wo in a supermarket ukafuna na agency ningo kaba agent wa DFCU ntuhaka commission kakuyamba ho kongerera aha sente zero aha business yes ekindi cha kandi wabo inobuhereza bwa DFC tunga DFC twine ba customer benji so mwe customer na wasa kwija umusupermarket yawe arukwenda kuhereza umuntu sente kurabera aha agent banking kunkarebero ho mugati arebero ho shukari
arebereho umuceri so ekyo rukumanyisa ngo ba customer ba aijana kana kasaba keke so ekyo nchancho reka ngo kuyamba hono kuretera ba customer abo takubwine exactly so wori ya hero kwe oine business yawe no basa kutweyunga honka DFC obe agent witu wanunda kumanya ebirukwata aha akor kubasa kuba agent witu basa kutayira itagiryona omwihanga ryona tongere kutangazaho ibwako basa kutereza kuba agent nanye nambweno ato kuwagamba statutory services nareba ngo nchimanyisa nkumwaje kuteka hari wenja maja kimwe kimwe muteka ngwecho nikibasa kutweraho omukusupportinga businesses zitu omukutunguka banisha ngo tworeki how agent unguka ne basa kuba heta naba ninkozesa those statutory payment services ahabwa development ya business yanje. Yes, ati statutory services inkokuna nacigambireho no buhereza ubukwatiye nemishoro na no kushashura ebishare bya NSSF. So ati noreba mu Uganda business ya kukora hariho ebiye kubishimiye kushashura eco kurebera honka license ebirebe no mu districts ningo mu cities licenses nabashoroza kurabira mu kitongore ekikoza so no shanga twakuretera obuherezo bwihiniwe wabushashura juba utine kuteganisibwa wayihara ekiturukweta penalties no kushanga tuwashikirize cyo shimiye kuba no shikiriza eza kandi bija bakutera fine kandi ubunda nabandwire ubunda nantiro mwana yishomero time yankwatarayo atoshanga nashashire binanteteka teke so atitwe nka DFC ntujangu tushimiye kuterwa fine yotine kuterwa so obuhereza twenango tubukusiye so woine business yawe or cooperating tukuyambaho omubwire no shangwe ne bingi byo gukora iki cyakweba nko buhereza twabukuretera tukabukutera mu ngaro tukabukutera aha your doorstep ninga shwano shohoro nju yawe tukabukutera no shanga waye hari ibintu nkebyo za fines no kushashura sente zotashimiye kushashura yes so shashura so icho nikuyamba okusavinga karaka sente akuwa kubeno shashura nka fine so omuryecho chikuyamba na business yawe kukura kandi no money bana saving is no was saving. Thank you very much. Yes. Twino mwami Kenneth Nwamanya branch manager DFCU Bank aho murembo orwambara turiyo mukashonshore cyakuba turetera akakwate na wenja maja campaign kandi weza kutwegitaho akakaba kantu karunje mnonga abo kwanika kuyambo kusyo buhereza hihi omunju yawe owamuranaho hihi okubasa kugira ngo obase kushashira ibintu bitari mwe na bimwe otagire kwetorora okutamu transport okatamu time na nebindi mbwenu onyikirize ngaruko mwami Kenneth what exactly ninga shinshoborera kogamba DFCU agent na baryoha ntakashanga ekipapura kibambira mu muryango ahandikise na nakacumwa kibambireho then kajanta okuno DFCU agent nyana ngo mushoborere na baryoha ntakavuga n'abafere. Yes, so nkokuna nagambire itwe nka DFCU abo kukunda okusya obuhereza aba customer bitu twine ba agents okwetorora ihanga ryona. Yes. So no manyota ngo ogune agent oshikirire owoshemirire kukoragana nawe ba agents bitu bona ahibari bine ebyapa ebiruho DFCU agent so utaka buzabuzwa washika ahaduka yona umuntu akakugira ngo agent wa DFCU oshimiye kuba no reba echapa cyane kira business ye kiriho DFCU agent so aba ba agency n'abantu abine n'abantu ningashi business ezine enkoragana na DFCU so no barete papura byabo tubishwizima ukurigirira aha ntwaza eyatuhirwe Bank of Uganda so tubashwizima turebe kiturukweta
okubaho kwabo ipapure kuba kwataho na business yabo so barabo mutendera gwo kubashwizima then tubata list yitu kandi tuba traininga no kwata ba customer bituje na no gukora transactions zezi ninga shobuherezo so back agents bitu bona bar trained tuba vetting aje tubarabya omukushunshurwamu kandi tugaruka tubakora eki turukweta branding tubahereze ibyapa kugira ngo na customer witu yaba naija rukuronda obuhereza bwa DFCU tashimiye kuba nabuzubwa ashimiye kureba ecapa cyandikireje DFCU agent then naho none manyango uri mu mukono murunji amina yes okurekana nyenda ngo tushohoreho kace apart from wenja maja campaign na services twaribeze rukuhereza manyokushashura statutory bills okushashura utility bills nenche kindi ekina kubasa kuhwerwa nahiko wa DFCU agent apart from ebyo binde bwagamba yes ati ngokuna nagambireho ba agents bitu ntubarabya omukutrainingwa kwa mani so tubureka obuhereza obushemeye kubana obuhebwa customer witu so customer no bwakuba oine ikibuzo cyona ninga oine cyo kwenda bakutangazeho konka DFCU branch ekurahare no basa kuzo wa DFCU agent omuhereze feedback yawe ninga si ekibuze cyoine ekikwatira na DFCU so nabasa kugarukira mwaho ningashi yatakibasize aine nkoragana nitwe eyamangu nabasa kutumanyisa then ekibuzo cha exactly tumuhe answer immediately so exactly okay yes okay nkabe nyenda ngo turebe how safe is our money for example twantukoragana n'aba agents bitwaba aba DFCU kandi ngweno no confidence chi inshime kwa ninjenda nyekorire naba ninkoragana na DFCU agents ombicweka bitu okay mubari so nkokuna nagambireho ba agents bitu ntubarabya omukutrainingwa kwinji munonga kandi nutukuratira endagiro ya Bank of Uganda so ntukozesa amateka ga Bank of Uganda okukora ebituru kukora byona nkuko wari kucumanya DFCU bank turiye kitongore ekiri regulated by Bank of Uganda so ebituru kukora byona ntubikora ahansi ya bank enkuru ya Uganda so ba agents bitaba ningashi wano okoragana nabo esente zawe zona oburushuwangu ziri safe because banka ya Uganda twena ntugichererezamo ebyero gukora byona ntubichererezamo so utakahuru ino kutina kandi nekindi buri customer wa bank yona hati haruho ekituru kweta deposit protection fund so customer we nakuba nabika na banka esente ze niziba ziri protected ningashi covered okusiya miliyoni 10 ekiro kumanyisa ngo hagere cyabaho cyona hari ekitongore kiturukweta deposit protection fund kiroho okuyamba ba customer obutaferwa sente zabo ekyo nikibanyi kimanyisa ngo wo ine sente mu banka yes hagere cyabaho haruho nko uturukweta garanta umuryeche nuwe deposit protection fund so ezo ne sente eziriyo mu pool eziriho okuprotectinga deposits zaba customers bona aba bank hati nkacabo nkashanga nko muntu ka someone hacked into my account omu banka yanyu esente zanje akaziha account without my notice nija ku withdrawinga nashanga sente zo zitariho kandi hine kinaba ndiyo ninza gukora and I trusted you with my money ntimanyisa ngo uriyo mushinja guarantor nakwata miliyoni ikuma zimpa then to sorting later nyenda ngo icyo ncetegereza kugira ngo protected what do you mean so echindu kumanyisa deposit protection fund nebaso butakora munonga ari ekichwambuza konka deposit protection fund echo kurebera iki nakubasa kwecamanga cyo kwendecho ubutosha konka tukitwireho kubaho munonga konka umwe cyabaho
banka ekagira nk'ikizibe kiyafuna iwe nka customer Uganda okurabira Bank of Uganda ahansi y'ekitongole cyayo ekya Deposit Protection Fund ne protecting customer wa buri banka obutaferwa sente ze in case bank yariyo nabikamu hagire charge baho ubanyetegereza hagire charge baho customer takuferwa sente ze yes so ejo niyo turukweta Deposit Protection Fund so sente zaba customer bitu bona abarikubika nitwe ziri guaranteed ziri protected okurabira mu kitongole cha Deposit Protection abakurwana ho mpaka kurebeka muto waferwa sente abo kuba no muringo gumwe ogukozesibwa okwenda ngo to encouraging abantu okutaha omukitoro kweta financial system batakati na za banka abamwe bino kutina ngo sente zanje nazito mu banka hagire cyabaho tugezaho kubureka ngo esente za buri mu bicu wa banka ziri protected ansi y'ekitongole cha Deposit Protection Fund so DFCU ikintu echo yakikutangaza je akasheshaka katugarekeje aha wenja maja campaign oyira kujangu ne twanguhiza that convenience imwana mugambaho hariho ezindi opportunities eze kututeraho imigishe ndijo eye kututeraho nka campaign itwe nkaba ba clients ba DFCU yes so nkoku nakitangizeho wenja amaja ne sente so buri omwaro okuronde sente so ukurabira mu campaign eji tutiroho nebirabo yes ndakuncheza nyugira kaunti yes so nkoku nagambira ngo wabo in a business no basa kwijo tushikirire obe agent witu so waba agent witu ishahage campaign yitetandikire 2010 byo kwa mushanju so ne kutambura mpaka okuyikumi so ahagataho wijori agent musya tukakuteka aha agent banking yitu no yesingurura float tukwereze kiturukweta float haro okwaya nda okufuna float so no funa float yabusha or agent wija wazo wa DFC nunda tukufure agent witu utandike kukore sente kungato kuza kukore sente zonka hane ntandukwa nitwenka DFC watarika kumbiha biha yes ntukwentandukwa ikindi cya kabiri ba agents bitu hatabona basya hataruho ba agents bitu abatwireho bari kutukora so ba agents bitu nabone tujango wayongera okusavinga ba customer bitu ukasavinja chimwe ba customer bitu so ntujango noyeme nomugisha ogukusingura bonus float yes so ahoro koma kongera kusavinga ba customer bingi no koma kongeze migisha yawe eyo kusingura float mukoresora rumirungi abantu babone kwijo wanyu bakanye then ako ka float shayo nanike yongera exactly yes okay nanyenda turebe umuntu opportunities zakubasa kubazoroho kugira ngo umuntu abi interested kuba agent wanyu hereche kitwaga mbecho kugira ngo kiryo mu wenja maja campaign ejo yakuba yahwire ninga no kwetero ni opportunities zindi ziha zakubasa kubazoroho kugira ngo umuntu yaba agent wanyu ezo nabayaza bugana ninga nabayaza kuzitunga okay so agent nkokuna nagambire oshimye kuba woine business ningo ryo muntu oine business yawo okurabero mu okuba agent wa DFCU nikikuyamba ibintu bingi icyo kubanza no muringo gumwe ugoro kubasa kukozesa okongera hantasya ya business yawo icyo twatwacerebereye ikindi cya kabiri ndanagambire ho ngo woine supermarket oyino buhereza bwa DFCU agent umuntu akija kusindikira mutahi we sente naija kurebera hebindi bintu agure bindi bintu so no ciyambaho okongeza ba customers business yabo ikindi cya kashatu ni ciyambaho
okusavinga communities ngoko nanagambire ba agent bariyo muri itwi nibatura nitwe n'abantu abine businesses bwabo umucyaro kitu bizimbe bitu za kedi aba bariyo mu matawuni nushanga mu akedi mwine mu agent so ejo niyo banka yanyu ntukuza ikituru kweta community banking so nikiyamba okwiche okureta obuhereza hihi ekindi of course tukubasa kuchebwa ebirabo aho kubebirabo nagwo no muringo ogoro kubasa kurabira mukongeza ahantasiya yawe akasente no baza kubo wotakasubira kuija kunga DFC yakuteresimu ikagete nagana nago agent wito tuyeno serving ajabantu bitu nawe cyo wahangura imitwaro nka 30 wahangura sente zitana ziti necikuyambaho okwangusiyaho abintu byawe no kutunguka nkiwe. Thank you very much. Tugendera kuhendera twine umwameni w'amanya Kenneth okuruga mu DFCU branch manager ahawa Mbara branch turiyo tureba wenja maja campaign bindi yabgamba kanyesika ngo wagumaho at least wa following aje chronologically okwasa kureba ngo amanya age campaign eri ahariki okwanguhiza obuhereza okwihikahi kurabira mba agent kurabira branches kurabira hasumi yawe na nebindi ko kuyija nabishobora mbenda nye nangu ari kurugaha atakatureka abo kuye muntu basa kwa twasigara tubyino mu ndoku turikwenda kubuza ukamana mo kujangwa tutambura ha time reality ne kwanta isana nabandi abajenyi obunde twakwenda kubuza handi hace ninga twakwenda kubinforminga handi hace nanisha bangu otereze ahu customer yakubasa kubarondera akabasa kutunga obuhwezi ninga ni mwakabahwera in case something is wrong there in our communities. Okay, webare aso customer nabasa kutwikirira aha branches zitu zona nkokuna nagambire twine branches nyinjo mu ihanga ryona so nabasa kushikirira branches zitu tongere kutangazaho a campaign yitu ningashi nobasa kutwikirira ahasumu zitu isumu zitu ni 0800 222 000 ningashi 0800 000 777 000 0800 777 000 so ezesumu no basa kuzitera nezabusha tuzokushashurura nuyongera kumanya abuhereza bwitu ningashi a campaign yitu ito abatangazaho erizo manager naje kutwereza tugarukiremo wazishoma rumwe ore ataka kwasireka sumu yataka kwasireka cumu kuya yatandika wa musuga kandi ngo naturga abantu abatuye kwase ubwo baro mu gishogo please so inamba zitu ni 0800 222 000 kanji garichemu 0800 222 000 ningashi 0800 777 000. Wow. Izo nzo namba zite zo kubasa kutwika so byona bwire no basa kushashura amashanyarazi na namizi na nebindi kurabiro wa agent warabiro wa agent no shashura mizi no shashura amashanyarazi no shashura DSTV Go TV no shashura ibishare bya insurance no shashura URA ningashe mishoro kandi no basa no kurabiro mu okusavinga na NSSF ta penalties na byone byo obyehare orukurabira umukozesa obuherezo burukuri hihi okurabira omu DFCU bank turukurabira mba agents bitu customer deposits protected zero protected okurabira omu deposit protection fund so one okoragana nite oro mutuma gutebekine esente zawe ziri safe abantu basibire turjaha yes webare mnonga umutebekanisa wa program na nabe yanjurire amazina ganje ninye Kenneth Nwamanya branch manager wa DFCU bank sheyambareringa hi branch turabirimo umurimbarara twine mu branches ibiri branch yo kubanza turi aha High Street
turubaruranwa ba MTN service center then ndijo branch tujine aha wano taha Fresco supermarket ego umuhanda ukuzo mu Fresco supermarket harubaje kaci no turebe turi well branded so umurimbarara no chiramba. Okay, yes, we wish you a good day. Thank you so much. Webari wagmanitwe aba program ya Sisimka. That was branch manager DFCU Bank omurembo rwambara konkaya na representing DFCU muyangariona nabwecho message yakwereza kikwate kandi base kujetegereza bakorese behweze sekanko sekigambe echo okubasa okwanguhirwa omukorebe byona ebito abantu gamba kuraba agent of branch hamwe na ahasumu yawe cyo butunji charity omuhereza ninye nanjiriyaha nkamwe na hatanaza kumuraho nyakire jemma ayebare na nabanyakayo jo sako ba sponsors bitu abekini hero huto bunuzi aho tindarengeho ebinde nibyo babine katumure Football celebration is on StarTime. Starting 11th June to 19th July, the World Cup is the only thing that matters. Don't miss the last dance of Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. on channel 201 or channel 447 on StarTime. StarTime's reward. Make monthly subscription on your current bouquet to enjoy upgrade to the next higher bouquet on us. Classic and Super Bouquet customers, you enjoy 5 days extra. Powered by StarTimes. Omupira turi kubategurira imbaga yo mwaka y'ikinihiro huta bunuzi tuhagaruka n'imizano yo mukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi gucanga kabira nkaba star biri kwina mukanga byo kwa mushaje mwaka ogo ijabu izibwera chai orebe Radio West erukuritana na bwizibwera fama sako omupira bwino Dixon wa Radio West na gutumura n'ugwaciwa Ivan historical kabaka gwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizibwera fama sako bagaruka bagumibaho patano mupira yagutumura imambe ebiri kuna mushaje byo kwa mushanjo Radio West ne kwatana na Ruhira Millennium Sacco Limited ari chamata playground omuri ntungamo otaferwa ebiri kuna mnana byo kwa mushanjo abisingira mutaferwa Radio West ne jakubana eritana n'ababodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuri Bukanga North na Julius Tumuhimbise Emvumuro ijosha merwa n'abahereza bawubona ba Radio West turi kwatebakaniza kinihiro huto bunuzi ebirabira na bitano byo kwa mushanjo omucishayi kaceka bahagirwe Nyakaje People Sacco Limited, Shehan Logistics Limited hamwe na Pepsi. Abitex Promotions yakuretera Rage Life in concert. Kololo Airstrip Kampala ebiro musanju byo kwezi kwa munana 2026 izoberyo kusemererwa n'umwozo witu Rage ari kuba tweshongorere turukuzane ndongo kukura nekoko rwara mpaka busesire gura Alibad ticket aha MTN mumuhati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026. Obo turi kwamurikira myaka na mushanju y'ubuhereza omurundo gw'ente sako bateri gumite manyane tukuretera beshongoza amani
umwihanga. Sister Charity Neija Urahanga ya heire chichoncho Nituchimanya jetwe na wachara Kawini Banyota Sister Charity abantu bambara hamwe na Uganda no kutwara hamwe bikwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mshanju omuchayika cheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo nije turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bedu nanje Sister Charity I will be there Untecha mataka bozi nyowe na kareta Nije kabishize Nehinda TV West Nehinda webali wachirinitwe on program ya sisimuka nko kuna nabagambire akasheshaka twina bajini kuruga omurinyakayo Josako no bamwe ba sponsors Bechinhiro utobunuzi 2025 okwezo kwa mshanju aho omuchayi echakacheka mwana bari hakutugambira ibukwatine na Nyakayo Josako products na services zabo nebihebine and of course wakwasa kwa naenda kubegita ho nabashanga kai abwachi bashaziremo kugira ngo na n'Echinhiro cyogo mwaka bagumza mbatwatana n'ibindi binji nibyo turabintuganira akasheshe kerizo bamwe kamba herizo mugisha bataramuseho batwe yanjure tugumze mu misho na program nimbanza na manager bari mutebekansa mazina na Philip Kansime kandi general manager wa Nyakayo Sako abahurikiza mwena tubajyanga umurireje kandi turi aha kuganira aha birungi ebinyakayejo ebinire mwe bari munonga twakwacina bari munonga mutebekanisa wa program amazina ni banyita Caroline Korishaba kandi member wa board abanyakayejo Sako oturo musakweji ari kumanya oburungi bwayo ko kumone mugamba ngo ubuto bunuze n'Echinhiro nitwe huto nuze na Nyakayo Sako mwe bari munonga. Alright, Nyakayo tutwire tujura tumuntu go kubanza go kujangweje tutayiraha TV West bitu ko muntu wakwasa kuba hataka gicengire takumanye mukukora ni ntanu socheri yarimwe na nezindi za Sako ukabe no mugambira ki yabare gundo murundi Nyakayo etwiraha kandi Nyakayo ine obuhereza bwenje munonga niza kuzaha ntansho Nyakayo twine na other financial institutions nitugera ngo tana around time yitu nebiro bibiri byonka wamara kore byo byona no basa kufuna sente mbero bibiri byonka ekimkwamya ngo real financial institutions zindi kigumere joniyo ntansho mpango kandi na nobuhereza bwitu batayira branches zitu zona 8 wa hateziri muri Western region muri mbara twine branches zina twine branch omurti twine branch amayiro mushanju mbara Kabare road twine branch wanoza Chichwamba au Chichwamba yenyine mu trading center wanoza Mwizi twine na branch hometown next to bookshop imuteka ngo abantu bakashaba kandi eriyo neba yamba munonga nayo nentano soyemwe turetire abantu ba izire transacting bura hamwe kubenderana abasha kubanza ngo umuntu kurga muri region zone ubor kamporo borinkahi no basaku transacting na Nyakayo abari Isingiro na basaku depositing zero mu branches zito za Isingiro Karugaga ninga Kiyenze kandi aize akore withdraw aho mutawuni a transacting agarkeyo reno muri ntungamo ubwa hatwine branches ibiri twine branch ya Kitwe kandi endizo ne ya Rubare itumazere kwigura mu kwa kashatu nabwe ahubwo ku extending obuhereza abantu neshinde kitwongera kwesimuza Nyakayo njyangu niyo Sako yo kubanza kubasa ku introducing mobile app
twine mobile app waza mu Play Store no downloadinga Nyakaizo Sacco kandi you can easily interface na nejo app or transacting or kozesa obuhereza bwa mobile banking bwitu okutayo sente okwihayo kucheckinga balance byona no basa kozesa ejo app ningasi okozesa USSD code yitu ya eyo kumuga *255*46 hash then okakuratira enda jiro ntongera kuongera ombohereza ningaso kunuza ekintu kya Nyakaizo kugira ngo memba orabe nakoragana Nyakaizo atakagira hiyagumirwa kandi agikozese ashemerirwe because okwenjoyinga ekintu no kukikozesa osemerirwe kugira ngo nani mbasa kuzanya Nyakaizo ombero binafuna loan nani menyera kusasura easily I can pay nani ndakora withdraw nimbasa ku withdrawing so ejo niyo ntandso mpango etutireho kandi tutwetire omisho g'abantu munonga kugira ngo abantu batumanye kozo umuntu yakutrusting ate kubanza kumanya no hereza kino korota emtwariza yawe neha so tugerezo kwika abantu twagezeho kubashomesa nango n'umwaka ogu na n'ikindi ikimutekateka kitakorwa sakoze zindi no kugira ngo tutambwira mu branches zitu zona mukakuri kwezi kurwo ko kubanza no kwa kabiri tukabasa kutambura mu branches zitu zona 8 twashomesa abantu kandi n'abantu batubuza ebiba bintu betaga ejo niyo miringo emwe aha entekateka mu Nyakaizo nesinga kwa institutions ezindi. Okay. Omuntu owakubera takigwire account na Nyakaizo Sacco obwa hatarimu na affairach. We bari munongo mutebakanisa program. Nyakaizo Sacco ekatandika eriya abantu ba Nyakaizo bonka ego people Sacco. Twayisobwire twahindura rogo nambuye n'aba members bita bari yahero nabatari ba members bito kureba Nyakaizo Sacco kitakakukanga konka twine birunje bitufikireho usako ko kuzira kwatumaziro bwiye buringwa umuntu ari kuferwa Nyakaizo Sacco eze shati ni mu account ariyo naferwa cyango nangwanye ubunaninyije mukasheshe hariho umuntu wanyemereza ni memba ekiri kumushemeza munonga yine product yituresire yituri kweta Nyakaizo Sacco tweyambe scheme tweyambeji itwenka Sacco ya Nyakaizo nitwetekateka ho munonga sutekateka memba munonga kugira ngo no bwire oburi kuboye n'ikizubu Sacco yawe eri niwe mutebekanisa wa program n'ikintu kigumere munonga umuntu kumara kufera umuntu we ninga karugumu umunsi ukashanga family nabari kugikwataho ati no kubasa kumuhumuriza mwene Sacco yakakora twizike ninga tweyambi yaba members ba members kwigura account n'umutware bene chweka konka yino gushanga twine promotion uri kwigurira busha toyambe yitejo no mutwaro gumwe buri mwaka mushosho mutwaro gumwe iwe nka memba then umufamily abantu bari kwanda kuteko mu scheme ejo baba jansi imyaka 18 abone baza ahansi y'izina ryawe konka abayihigura imyaka 18 ubigurira account separate mbabare bakuru mu mateka ni umutebakanisa program nacumanya kuko bayize imyaka 18 cyo nchimanya isangu hinde ibintu bishimwe kwano yikorera bitakoze bo muzire wawe no weshaza so kushakora mukache ariyeje tuyambe numukora habizo byo kugira ngo memba wanyu ya fera ninga ya fera bakohereza miliyoni 2 bakandi tukuberaho tubine na vani yitu ya toyambe mwene wa members bitu tuntongera kubahika munonga kandi tuyongera kubateka ho munonga products za Nyakaizo ezikwasira aba members nyo no kushoma nkashomese wasako kushanga ngo wine product ya school fees loan hate birebe embere rukubo mwihanga buri umwe nacumanya school fees ni zitosya wabo ine munywana wo Nyakaizo posako no tunga fees mu bwire kandi mwikiriza ingana mbe no kora abase kuzishashuramo izire abana bakashoma ni ukazombande abantu bakabateka ngo kushomesa no kwabagiga konka no amufuna mpora uri kutunga kasente ke kace nawe nabasa kugira ata then shinde shi manager yagambaho no makuburi yawa hasumu yawa aho boyine simu yawe yakatochi obeze ziteza zihangire zo kusera idinga
kugira ngo no kuba yo mu rushozi ningo uri hari munonga wabuyine simu yawe nubasa kutunga kasente naco nekintu n'ekintu kikuru munonga muno kareba kabatekateka ngo wowe ine sente umusako ngo utagire physically ukehikiraho dokubasa kutunga ki sente konkanya kayejo 24 hours twenka board na staff management eshayira ntwantekateka ha muntu witu ubanyakayejo people sako okay Echene jani chirunji munonga then anyenda kumanya interest rate ya loan zanyu nengana cheri favorable muntu waburijo najibasa ninga abantu bagumene babonana nabakafuna wabuze kibuzo kirungi abwa hati nko ku board member yabatangaza muntu tekateka muntu member wa Nyakayejo recently abantu bagumemba jam interest yanyu neryahiga interest rate yanyu yahyiguru and agana makuru marungi abo member wa Nyakayejo kujya interest rate zitu tuzicendereze zona from 36 which is 3% reducing eri kusinga product ninjati ya 2.8 and esjo agona mani agukujya board ya Nyakayejo netekateka members mbitu so tune products eziri 1.5 yongezo kutambuza makuru marungi aba members bitanari yo gutaka joiningere otuye natina interest rate yitu tune mu 1.5 flat tune mu 2% flat tune mu 2.5 flat and tune mu 2.8 hono muri ezo products zona nobora kwihira mwemwe sago namakuru marungi agi TV West yatu yambogu akasheshaka kubasa kusia muntu wena umuchange china numbyange byehingurize tayari branches zitu interest yitu njati niyo kusinga kubanche mu region age. Okay, agona makuru marungi mnonga mureke tureke kubona nabamanere ndazi batwarendanga muntu nyencha kareba kweshereka kandi obonyakayejo sako area hakutuyambo mbyetago bitu bya sente muri omumba partners abatwire nitwe omucinihiro nano gumurondogo icinihiro butobunuzi ntureba muri omumba partners abwachi mwashazire mu kajambu itonkanyakayejo sako reka tukwatireho Radio West na TV West. Bueno, mtekanisa program mwenye nkunda TV West and Radio West Vision Group ntusima mutubereho kandi tubabereyeho uko kuza kureba listenership yanya he kwata nito yitwereza obuhereza bwitunga sako abantu ni bamwe ekindi cya kabiri ningira ngo mu bigendererwa byanyu oni mwenda kwiko umuntu waburijo uri nyuma kandi nakwerekera program zinyo zimukora nezo kubingo bworo notso nitonya kayo sako ombweno enemy witu no bwora ha muntu witu so turangu tukuba tubine ebye ekigendererwa citu kanyakaje posako ni tubantu kiciriza ko kutushima kwantu kandi ekindi mwana mwajangu nanka slogan neha ubutobunuzi ubintu yare mwana obunuzi obumuri kwenda kuhutanka Vision Group nitwe ndaba customers bitu nambwe nizo bejo turiho Nyakayejo posako na Nyakayejo sako anoma ahatirima kantu ka confusion ka peoples na konka Nyakayejo sako turiho kandi sakwantu igura accounts ba staff bitu baza ko bariho orahura ajana ka center igura account azo mu Nyakayejo sako no manya abantu bine ninyenda kwenda n'ikigambeki abantu bine entekateka yo kugira ngo shaha yo naho rukwijira omusako yes ko rukwijira mu bakuyamba konka umunywano wo wamanyerizo no womanyire yo mwabazo tubakushana tubakabaza so nicyenda ecetago kije wayikirenka hi ntubashaba mutwegite haba abahukiza bitu n'abarebi. Okay, of course ekintu cha attracting abantu bingi and mutaka fera services za Nyakayejo sako irizoba manager tukwendera n'ibintu cyose muri munumereta ebirayambe abantu abukunda kujoininga Nyakayejo sako ninga nabona naba customers banyu board member yagamba ha rebranding ejo kegente kateke mwe kwasa kuhindura face ya Nyakayejo tukahindura kugira ngo we serve all generations the current and the past and wakureba logo yitu it is inclusive everyone, the youth, the women and the PWDs bona they are included
So orarebe market twine rogonsia so takayebuzo tukanya kayezo kantu nijimanyira rogweji kandi hatukanindeba rogweji so turi branding ngere twine rogonsia n'izina ryahinduka from Nyakaizo People Sacco Limited to Nyakaizo Sacco Limited abo kongera kusavinga all areas across the whole country. Then cha kabiri ekyunino jangu twine interest rate nunje fixed deposits up to 15% imuteka ngo market term kandi tubasaga basente mu kusyaha miliyoni 2 no koyongera higuru mu 2 days zonka ngo kunatandika ndugamba ekimputeka ngo abantu banyakayejo buri member wena wakwasa kutujoininga no basa kufuna ubuherezo bwe products zitari zimwe na zimwe agriculture development school fees we have safe water and sanitation ahabwe byo buyonzo kongera kwataraho kanda aha percentage ya 2% ninjanso kongera kwataganisa na TV West na Radio West na Vision Group because we appreciate the mileage embase kutuhereza na no kubasa kutungura Nyakaizo kugiteka revenue. Finally chance ndo tushomere namba yesu mu muntu wako anaenda kubuza maybe biko yongera kugira ngo ayongere kucenga Nyakaizo Sacco. Nowe bare namba yesu mu 0 musanzu 9 ashatu na musanzu ashatu nina 0787 99 37 34 ninga si Airtel ni 0 musanzu 0 ina 5 ashatu na musanzu 14 ninga si 0704 55 37 14. Okay, wabari mnonga manager, wabari mnonga no board tukabentwenda tugumze mu nekiganire ki konkabo bwire tukabasa bitinyakayojo negumane tutayayira hokusya eciro cy'inhiro turabe celebrate ngira omuchayi kacheka program ya sisimka iciri munegendo misho katizo mukwa murokache mze ibisisi no amunaga kakushemeza kusasha ishatu zenyene zakashe